qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Kan upload video. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kapayunan pangresa para panitia peserta jamaah jarah insyaallah siarikeun Cikundul atau Bogor Cikundul anu insyaallah ka tahun termasuk Cai Kahuripan Kajayaan sareng Cai Kasihan. Mudah-mudahan sadayana selalu ayarina kanang kaiman Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kabun lanceuk Ibu Hajah Siti Komariah, kabung istri putra putri Singkuring oge rekan-rekan seperjuangan para ibu oge para donatur sadaya anu kusumpuring saya dihormati. Alhamdulillah pada kesempatan mulia kurang masih kena di kasihan umur panjang bari sehat. Oh, sok emang ayo. Sareng ayeuna kersan Allah Subhanahu wa taala. Nepi ka rencana orang biasa alhamdulillah kelar. Sok sarasari sebahagian jemaah aya anu mundur bu salasana. Hampir 57 anu mundur 15. Tapi alhamdulillah asal cekap mobil cekap ejen ka jero teata kalau kasih Cikundulna insyaallah cekap lahnya nah kasih juga nunggu jadi asal cekap wes pas subuh tiga jalan alhamdulillah oke masalah jengna angga kurang satu acan dilaksanakan penyetoran mobil berangkat lepatna orang ngadoa nu pertama bikin keluarga orang masing-masing baik orang pribadi maupun anu tinggalkan orang. Mudah-mudahan orang sana selalu ayah diberkah selamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tujuan orang jarah hiji ngalaksanakeun perintah Rasul sunnahna. Oke, mudah-mudahan orang kuasilah dong ka kamantena kepada wali Allah. Mangpun kita orang dihasilkeun. Khususnya anu bade angkat ka tanah suci baik jalan umroh maupun jalana hajian ya. Anu memang diandisna jamaah aya tah. Mungkin hancung oge ka Bapak Yofi alhamdulillah tas terdaftar sadayana mudah-mudahan ieu sing dienggalkeun. Oge Ibu Ratnya seuri alhamdulillah ya urang sugana kahalerannya anu katiduna wasilah urang jarah ka manten di aku jaga mungkin disapaatan ku mantena disusulkeun ka Rasul sallallahu alaihi terutama pisan kahirupan kadang-kadang orang kahirupannya nu paling terpenting biasana tapi ini pada ayah nesanesna tapi sakit kahirupan orang sing babarinya lancar heuti milik orang sadayana anu salajengna sing kuring bis termasukna nyata bis ya sederhana bimihna teu muaskeun ka para ibu usaha ka anu baleunghar ieu hampura ieu bisa ayana tapi alhamdulillah cekapnya insyaallah di dieu aya paragi ngecasnya biasa upami kirang batu HP biasa terus ieu biasa dipangge terus power bank teu tiasa nya terus ibu bilih bade kahampangan naon pun ulah ditahan-tahan kawartos bae Noel kabupaten bisi era bebeja mah tahu Noel atau ngagerawak ampun gitu nyebut mahnya kumaha we eta mah ulah ditatahan ulah bahayanya insyaallah syukur kurang pas dikontrak bahasa nah nya da kumaha urang pas supir mah nya insyaallah ahli Noel katiluna bilih dina waktosna simkuring kajakan ka Cikahuripan
mandi kamu tuh mandi sih banget tuh gini ya enak andok enak salin mata simkuring durasina iya sana jam sakat sih kalau tapi tebih di sini kan sebabnya tak oh andok lah gitu man Kang no normal biasa juga nak beda jalur ya atas abdi ngobrol sareng sudut biasa gitu ya Kang kumangkin nya waktos nanya nu terpenting mah eta wah cigondol wujud ka ta'awunnya pangetan sakitu sementara yuk orang hadiah dikir abdi bade nyangkut ka eueuh we eta kasih maka orang tawassul sadacan di bakat Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma sallimna wa sallim ma'ana wahfadna wahfad ma'ana wa ballighna wa balligh ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sayyarah wa khaira hadza tariqi wa khaira ma fihima wa a'udzubika min syarri hadza tariqi wa syarri hadhihi sayyarah wa asyarri ma fihima bi rahmatika ya arhamar rahimin Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim al-fatihah iya tanggal Ari lilis ayat teh ngiring teh cias ngiringna mangga terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Nabi Allah Assalamualaikum ya Habiballah Assalamualaikum ya Habibah Rasulullah Assalamualaikum ya awliya Allah Antum salafun mana wa nahnu tabauna nahnu insyaallah bikumbahikum nawena wa nahduka qurbani lillahi ta'ala lillahi ila hadratin nabiyil mustafa wal murtada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin Subhana khususanillah hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin khususan Nabi Allah Khadiran Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Sulaiman Nabi Allah Ibrahim bin Adam bin Hawa alaihi wassalatu wassalam wa khususanillah hadrati jami'i awliya illahi ta'ala di masyariqil ardi la maghribiha di bariha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha subhana al-hadrati qudusi rabbani wa qasi samadani wa wahu subhani Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyidi Syekh Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahum al-aziz wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihim al-aqidina minhum al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dengan paket happy Asan. Coba. جميعا كبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض كما قرب في بحرها وبحرها من يمينها إلى شمالها khususan ilarohi ibu ahli kubur orang masing-masing mangga supaya arah tahunnya seolah-olah dibacakan kurang ibu khususan ilarohi Sehingga khususan ilahi sehingga kita jangan hati sahiri dibayar wajib khususnya bukan haji khair putih seluruh haji baju pindah nanti dari nanti supaya anak muda tidak keluar dari saat ini khususan ilahi kita pada khususan ilahi jami masih kina jami masih ikut khususan ilah jasadina putra putri orang baik anak ayah di dia milik di orang maupun anak terkini mandang sisa ilah jasadi wa ila arahi abaina wa ummahatina li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ghafarallahu dzunubahum wa askanahum fi faradizil jinan al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Soalnya dijangkau wae lo bana gede ge. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba datana. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah.
berapa nih? Seberang ya Allah. Soebul Makom, Raden Wira Panudatar, Din Raden Arya Wangsa Goparana Cikundul. Mangga orang siap Tawati. Bareng dong, kan bareng. Gila. Langsung ya Bu, langsung tadi itu, antosan di situ. Yang gagah
mana tuh bapak tuh? Melawan kemungkaran, itulah Sunan Muria, wali Allah yang perkasa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, datang ke tanah Cirebon menunaikan tugas suci, mensyiarkan Islam, mendidik budi pekerti. Walau banyak tantangan, namun
Bahkan segunaan. Salamullah ya sada minar rahman yang syagum wa mungkidina wa iyyakum. Salamullah ya sada minar rahman yang syagum. Allah
bangkuan masing-masing aja Pusing dulu. Ya, pusing dulu tenang. Buras, boras goceng dulu boras. Goceng dulu. Ambil nomornya Sepin. Mana nomornya? Cek deh man. Titipannya berdua pun. Titipannya silakan. Ini nomornya. Cek deh man, cek deh gede. Nanti. Si ayah dia. Ayah tuh non. Nanti. Mana?
Ini payun ya tuh. Anu terangat mah ayo. Abi sami acan. Abi kita acan. Walau disegani namun tetap rendah hati. Raden Putra Sunan Kalijaga naik ke turun bukit menyebarkan agama, membela kebenaran, melawan kemungkaran. Itulah Sunan Muria, wali Allah yang perkasa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, datang ke tanah Cirebon menunaikan tugas suci, mensyiarkan Islam, mendidik budi pekerti. Walau banyak tantangan namun tak pernah frustasi. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Atuh kalawak naon kaliwatan. ali wal ashabi man qad wahana wal ali wal ashabi man qad Saya pernah kalau doang. Hanya Arya doang. Malah kadi kakara kadi itu kakara. Tas. Lumayan, aku bakal dari sana kan. Kalian ya, ya kada aku iya bang. Atas ada atas. Aiken di bangker. Di bangker aiken ya. Oh mangiri. Oh. Berat tuh. Saya ini dia. Iya. Pas saya itu Pak. Teh ya. Jengke jeung batu nangko. Oh, siap. Pokoknya dia di kantongan tuh. Oh. berdakwah menghilangkan Ay, pasti usia. perbedaan kasta, rakyat dan raja sama, hamba Allah yang esa, Raden Rahmat Teh emang abu itu ngiring teh. Yang diajakan. Sunan Ampel, seorang ulama dari negeri Jepang. Salah satu ajarannya falsafah malimah, emuh main minum maleng mata lan madon. Raden Paku Putra Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekar Dadu Putri Raja Blambangan menjaga kemurnian syariat ilahi, teguh dan hati-hati, itulah Sunan Giri.
subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza hadza ma kunna kunna lahu lahu muqrinin muqrinin. bismillahi Bismillahi majriha majriha wa mursaha saha wa inna ila rabbina lamunqalibun. qalibun. Allah dihanda bagasi. Allahumma salimna wa sallim ma ma'ana wahfatna wahfat ma ma'ana wa balighna ma ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sayyara wa khaira hadha tariqi wa a'udzubika min syarri hadhihi sayyara wa hadha tariqi wa a'udzubika min syarrihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Herat pamerangan Allah Subhanahu wa taala maparingan putuhi ilmu anu manfaat pikeun ngalaksana jaga tina pancabaya dunia silang akhiratna. Kosen ke makasini bila anu teu dalana anu hadir maupun anu teu hadirna anu di bumi di rumah sakitna terutama Bapak Ahmad bin Bapak Elisa daerah berangkat sing disarehatkeun ku Allah jasmani rohanina sehat isi kantongna lancar jan usahana sehingga orang tenang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sing diselamatkan di manis lampura tehurubik aga anu keur alami sing berkah selamat anu dikandungna maupun anu ngandungna lungsur langsa dina ngalihkeunna ka perizkina di paparinan para putra putri anu saleh tur salehah maslahah dunya jeung akhiratna anu can gaduh keturunan atau khusus putrina nyata iburat nyata neng nya gitu neng enak neng ririn nya bin bapak neng reni nya bin bapak lilinya. Mudah-mudahan ya anu can gaduh keturunan seperti keturunan anu tos gaduh keturunan آمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراما لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم bisa ya tahun bisa dia tahun bisa dia tahun bisa dia ayo menjaga
Bapak. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Bismillahi majriha mursaha wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah dihanda bagasi. Allahumma salimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfad ma ma'ana wa balighna wa baligh ma ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Detik itu namanya. Kemana jalannya? Lain kan itu lain. Ah, apa luka? Mana ibu neng, umi neng? Jujur oke neng, ya bro. Oh mana?